Babukeli phinde futhi nginibingelele manje ngihamba ke nenzala abantu ngizocela nje ukuthi umama yena azazise ukuthi uba igama lakhe ninjani ma Siyaphila. sacela ukuthi uzazise ukuthi uba igama lakho Mina nguthandwa kaKhumalo ePalmbridge. okay mamthandi ngicela ukwazi konje ukuthi ibranch yakho yini igama layo Ibranch yamama Khanya Kude asePalmbridge. okay ke ma njengoba sikashabalala namhlanje ma simenyiwe kwenzakalani kahle La kwaShabalala simenyiwe umntwana ucelebrate ibirthday yakhe. okay wenza ngaki namhlanje ma Wenza 16 years old. okay ke ma ngicela ukwazi ke ukuthi uqale ukuba umntwana wakho bekana ngaki roughly Uqale ena 11 years. ukuhlolwa Yebo. then ke umntwana onjani nje Umntwana alright, umntwana othanda ukucula, akakhona ukugida mara ukucula she's number 1. okay ma siyabonga kakhulu ke mamthandi yazi nokuthi nje futhi niyasicinela nje inisikhulisele futhi izimbali zezwe siyazi ukuthi kulomhlaba esiphila kuwo kunzima kangakanani so nani nje niyabalekelela abazali ukuthi at least umthwalo ungabi nzima kakhulu then into engicela ukuyazi ke ma since niqalile ke ukupreparela umsebenzi wokwenza iSweet 16 yipi nje into ongacabanga ukuthi ababukeli ufuna ukuthi bayazi Into engifuna beyazi ababukeli akumhlonyane wodwa oyenzela umntwana. okay ma Kuya ngawe ukuthi wena ufuna ini njengomama lo mntwana nje uthe umenzela iSweet 16 njengamanje kuzothi after that amenzele umhlonyane ne21st. oh okay which means futhi sisazobuya ke futhi sesowenza umhlonyane futhi Sisazobuya kakhulu nje sisazobuya ngoba uyabona umntwana ongathanda izinto umuntu othanda nje okuhle kodwa. okay ke ma siyabonga kakhulu nje ma ngisacela ukuthi uadvise ke abomama emakhaya ukuthi ke ezinina ningabona umehlo babantwana yini into enifuna ukuthi banilekelele ngayo Into engifuna ngifuna ukuadvise omama basePhula Park. Hey omama basePhula Park ngibabonile ukuthi omama bangenalo uthando labantwana babo. Kodwa ke namhlanje baye bangibonisa ukuthi banothando ngoba mangaphosisi ngibatholile nje abantwana abawu15 bala ePhula Park abafuna ukusijoyina abafuna nabo ukwazi intombi. Ngiyabonga ke bahlali basePhula Park bese ngiqinisa futhi unazi ngifuna uqinisa kakhulu unazi uyalova guys. So ngendlela lova ngayo kodwa into engiyithandile sithe noma sifika samthola ukuthi uright useseyintombi. Siyabonga kakhulu ke ma siyabonga nje futhi nokuthi siqhubeke sibambisane kulolu hambo sengathi nje uNkulunkulu angasigcinela nina kuthi noma kuthiwa ayafika ama challenges empilo but niqhubeke nokukhulisa izimbali zezwe siyabonga kakhulu ke ma Siyabonga.